Nimbula. Sambo le vinaka veke mnikeve ni mate vinaka mai. Ando tale na sina ni taki mai Amerika. Ni taka ni rongo vinaka tuka na biu libu ni vitala noa na ombongi vinaka endaye. Gosa vimama tiku na walu ombongi ni singa wakarawai. Kito sa ngol chunga mengo na Sarangito. May na Dignity Health Park and there ke Los Angeles. Dona singa vinaka ni sota wat kira na biokani libu vira na weka sandende ki maminga me sota tale totokan tina simbula nga ni senda sota rao kung ano kinta marotakan ni may takan ni ko na gito kima may sota nga kina na biokani dapat binimnakta nga berto na ni timi Dina ni Arton Ruka makatolo na sige ni kuwa kima mi mamaro tunga lalo ni Sarsara. Kami bito ko nito nga ni babi ni nakatukan ni Berto kaya na norton di matapabale. Alam mo na tapangara ti kumikin na sige ni kuwa sa ngolte na babi ni binaka na bito ko ni Limo. Berto na turubo erto ming kita ti kuwa na sige ni kuwa Los Angeles. Total na sige ni Mataka. Lita kini na total na singa wo. Singapore ni dari back na kangka na singa ni Mataka iya may makara kitondo do buta bali na ngonele mayan ta kumbang do ti ni mister ni gito endo tukuni Winnie Selusi en gito wala ya tondo kami na musi kaka Nakabaliw Sara. Si Mata Palomo, dan aroma tama na sere, wami binaka berto na to mata vibes. Na kinda be community ko na siguro binaka ni ko na ulutanga ni beka ti ko na nanda buru-buru na ngoni ko na beka membaleta na beka bakay labo ni matin to Amerika kena rebu na di buno enda bakay tiko kena. Nimbula binaka.
singa Besali laki Awai sotaba Ena singa Besali laki Awai sotaba Ena singa Saunin raki au mai satava ena veisinga, anda vai ni vinaka bertona toba ta vibes, ena sere ke Amerika. Ni bule vinaka tinei matayas, no bule vinaka na bubale na baini balu, bule vinaka be akusita dovia, ke kemni na sema tiku mai Australia ke New Zealandi. Tortal chika na ngonongo mo bakang bula bir ke na wara ketiko na nondra madala ni green card, sena diversity visa, o kila ni kua sa lingua mai vida na tuku ranga wako to mai so na wekanda sa digitaki na ranra, congratulations. Tiko tale so na kai se tiko matamuni mo ni nakakava ia santo matangana i kalo ya ia tiko tale ngai so senga ni rawa, kako ni loma lenga ni sia matale mai ena vula Oktoba mateni madha ni Oktoba kina mateni madha ni November don dola tale tiko kina e vana madha ni baka leo fomu dana nunga tiko e dona dorobo ni na mata te levu e baka leo fomu baka tin katolu katin katoli ni nona kere sanga indingi takinana gosa tiko sarango mai Kansas kasa lewe ni bono talangango e Amerika enda gereda na vosota itiko bua na dorobongo ka santing takinana na no tobole tiko bagatin katul taba bini bina katal tingana matu bale ni Marika Vaselangi ke Dimila Vaselangi no to matu bale me Texas ba bini bina katiko berto na bebu ke lebu ke beira na vekante na lomo ni nonra do lomo taro taro e roso mo na nonra taro na sika kinambongi taba bini bina ka beirau ni rondo lava na non rutanga ni beba na Roots and Route, ni ngole na non ro Facebook page ni lek sarama kina na veika ke de rodo loma taru takatuna vekanta sa tiko kina na kene sawe ia ni kua sa wawa tungo na non da turanga bulangi endo me vio si tiko na vesi nga warumbuka ia ni kua sa kero toke na waruai Amerika en non do se tiko koe e so na vitu tuko so membaleta na bula bakela bo Amerika kena revu katarike ke na vese burubura wilikina obiti bulu bina kalabo Ni boleh benak benua interesi. baka na ni bulu bulu na tiko ni kuwa Iyo ito toka tu na mbula na benua lebunga Amerika. Liwa indina ni lewera ronga tu lebu na kaira ulika ena beba era sarabana reti wale alo. Esanga ni ndodono mena baka balati kete baka lembeleta na chokola ite mena karaba na bubale na rabulu na lubenda na zaka na tiki kedi ni bika ya da tikongo wambi mena bono lebunga ya Amerika esanga ni biso takana ingu tiko bikenda wambi mena nomu baka ungetira tiko esara kaura na non ribola mera duru bono mena bono ya Amerika bombol bertano makantar to sama tikongo de mena selanti ki Australia sombe katalanga era baka lewen na kira-kira ne bak sauti so sara bitar tar kuma ni kuwa isandora kana non rama mara tagare dongnya endina ni ada chukuna bi ka kedi kedingo ento don menda kila iya nambula ina tasona life goes on in the United States of America enaka di ko rongo de ni le kisarang gito labo baka na bana no muni ngole ngi matay ni no mutiko bana LA7 iyo au o marota kana lewu ni tauke enda sota ni kuwa ningito viti sa kuila wala ngani viti dagara diana lebu ni vito koni e baka ni na imbole mayandi da komboya ndina ni sanga maka ninganga wa ndi da komboya na Coca-Cola Games matatu bina ka tu weekenda na langa ser do langa tatok na ngone le tatok ni sawani wini se lusi nangito wala nga entina sar ya nikua nta sarabu to kana be kaya da nikua da baka sama taka chiko na non rubale nan taung gitango they sacrifice a lot of their time away from their wives and their children. Tiga baka samta kami tahu tu sona bosa. Elai musual tunga kinelon. Ya, kenta redel stal. Obiti na maten tena bura-bura. Ngon sabaka yu teke kina na gitu lewa ya bitu. E tauru baka rua na metale kol. Sengatali.
indo na matin tu ena ruko ni bora niko kene katol ni Olympics game e karuo ko e toru ken naslim e asa rot ken te bakabenak kan man bala keda kan ngi tiamba kingo na emba kemengo enda nana magana da na mana le bagador ken na ngi tuni bora ke Olympic games go indo wala ngana chicken ni elako lako ra lako dur mucho kale no torbo le usar na torbo bo re ni kwa na madha na otutu no to ngito me bakanda kila ver na kata kango orto wakoto mena de uruli de no otutu no to ngito nanduvalo simchuko ni kwa taladolo simchuko ni kwa bidina ngoni bibina ka simchuko ni kwa ndara maboa de sombe kana bibi sawaya de merba gitor na torbo iyo ya kwa ngaya na non mama rotu na bakanda ni kwa baka bibi na la como Los Angeles e Winnie Selusi marau kera Vinaka Magaliwe, like an Ivanabaka Kandamwe, Vikito Minnesota, we give them another chance. The Sulital Vir and the Talangona, Mera Tobuleta Lerna Dorbubu, Korangito Nuko, Toka Sara Vinaka, Kememi Marauna, Lewi Biti, Levutana Vasu, era Sar Sar Tokanikua, Totokan Dina, Kutikenda Matamai, Vibonua, Kemem Dindamitukina, Vevakatkuna all of voice, Aquila Walangani na lomo ni rara na ngona nga gitu kino biti rongo lewu mawe na kaila en be kono kona ni be rara ni gitu ya pa bidi bina ketiko ya bikim ni na siapa tiko mai na green card bikim ni talangan elisar gitu ni kon L7 sa toko makawati do talang singa ni mataka ya ni kuwa kini katulungan ni ulutanga na ulutanga ni tariff sen beka bakil labo ni bula Amerika dala kire labo mena sulle nga may doon na iwasa-wasi ni bika sa o bi wasi miki na mata South labo kero ni wasi man nga meron na ulutanga and daw sa bitan lo ta kabata na mata South so o as a summary. ya bana vale bona mai tarisi o eu sini kelandau na ngonga na lebunga na bakandindike ni samati chukina na bekae enda wili ka chiko sa narangoda na uto ni veisau e me bagator na turango na lulu ni bunongo me bagato sada kana bagada badaba ni yaya e voli mai Amerika kamembal na yaya e chiko na taundo ke Amerika ni voli mai e yana e bagada badaba endo bagada ni kina na tarif ko ya samai ya da chiko na nonro be leda binganga kena matentule bo China mbita ko bi China ndonan ro basang bul kali muna pasend o China mbita bi Amerika na ya bul mi Amerika ndonan ra basang bul kali muna pasend ba kan bauta yongo rongo chiko na kani tukutuku ra bakan dota ka chiko ira na kena ndo ni sakota le bo China na baka dapat endo bul mi Amerika ra baka samtar tu orang gitu tu na bi matentule le bungo mengai laurai na dawa en baka dara na turang le bungo o na lili ni bono ya mere o tarambo ya mada sochi dari kina na no to bi malu chengo bono teris o Amerika o China e bidana ka torre de kina e wuli ni le ni bono wuli le ni bono Amerika e tolon ra basang wul karwana million plus and minus ya o China en 2.2 na billion ya awako tunga mena mada sochi na iba katotapatan nindare di India e sa sibiti China na ulule berdemat 2.2 ono tol na billion yo ninda bi tal no patike Rusia o Rusia lele me bi Amerika na kana ulule en don rau basang bul kabana million sa lutu sombu chuko na lebu ni ulule ni rno kada me Rusia en saiba 0.5 na pasente en abuku ni bi berbul te ya tsungo patike Ukraine yang jadi tangan tak cukup sana matan telu ga awat kun sana mata sauti endina ni songo cukup na kana volta ke le bona ya ve Rusia yang dari dener tome ba madala na International Monetary Fund IMF to kun to e tumbo ta ka cukna na bula ba ke labo ni matan to Rusia le wera raba ka samta ka raba ka tamo ne ba tombo na volta ke ya na bune na bula cukna ba ke labo Rusia balik terus na matan to ba kita merang go India ba te ke China
ko kachika ni songo na ken raul wi lorau e wala kata chiko ni tol na bilion na leo ni man ko ya ko mbula tiko kina Rusia ena non volta kana non yombula baka bibi rongo na kasi watake na waiwai watake na critical minerals e baka kauta chiko be India watake China ni rau chiko maikina na matintongo they produce raw materials sa na primary industry na daklan extractive industry na rambulekin na yaya e kau may Rusia baka samta kana crude oil laka and then it's refined kaya kwa ratukin na nambula baka labo Rusia o kaya kwa ndenda tukin na turang alim go Putin ko simila kau tahu alim tapi kaya tu kumpai torona matan tula lebo go era baka mbulai ko ite iya ndar kasama ya duno teresi nona mai to soda kabun o Trump na ibada bada o ko sangai sangani mukutu Rusia sangai mukutu China nona mukutu China ya ele na kana rebu ele ya da Rusia ko ya nang ko salu to sombukin na isau ni ndua na barrel of oil e volta ka chokmai Rusia ken market ke borbora vero na matentu ka be matentu erbi wol chokki kana kana lutu samugo sada ke bakle ngona ke nambala tin sala ko na iba kada bada ko e ba to sada ke kena na sone wai wai to sada ke sone wai na simta e bale ko ya sararo ke na beru chok ke ba bina kat be bulta kan no wai because of tariff e ba kada da ka ba America e do don me ba lutu ko na na sauni wai wai so na ba lutu ko sauni wai wai ya sangkai sangan ni rak ke be ko me na ba kai labo takati ko nga na ivalu o ko baka idor ko ma Ukraine yana bol ko saw titol lemat yana bi bol to ko baka ngata chukina na iya umbula na mbula baka la bun ndara matet nda baka samta ka sabala kan ni wasa ngabul na pasende of GDP e baka ta ko Rusia me to so chukina na neval ya rao de bada ya baleta na wai wai ke na kas na kes cuando re chukina na kas ke da come Rusia e mutu asar me no baka Europe e quan bicho contra che nella non ma so chuna tres e volte che mi tocchi e volte che sarà me ya de Polandi le volte che me le ya de na buno che da baka Europe che da Eastern Europe le ya che na pe bon quando te buona un po' sa musuko Ukraine da via la tia endo ta so vi Ukraine chuma na pe pone volte che kasi satu kono ko sa o china kontara che na mata ni chano we rondo ro so ko ya na bi mata tu korangkali bata choko ke Amerika kakacho na Western nations saramai musuh ka talaga na volte ki kasi chok ma Rusia. Otara chok ento sarna pepe ya di sar chok Malaya di London. England na buna bakang bartangan ni. Utalita ka na kena ilabe lago i kompit chok na madaso. Ya bala kala kasar. Na beka bitanga ta chok. Ena madaso chok maran da teko bukin na nanda bital na ena madaso. Bina ka bakal lebra bakaro. Ni bosot ke pala buna nunggu bamadala. Natabula mo bos baka malu meran ni taro chok mo tarisi. Bekem ni talangan ba rong chok ni taro mai bakal mera di toso non tabuli e nambong ni kwa e na beka e ada ti kungo ya Amerika e rebu ni kango de tarake di chona bora bora belaka Kira cuma nemu o cinilela o karuan ako e rong le lang cik nantumum. Kira itu siya mandangan di bawah na microphone kera. Bulan ako may nakoro, bulan ako may namusir siya masartik minggo. Go may namusartik ko na Starlink. So guarda besar tu kan dalam minimal may namo si koro kara borong tu may nambungin di ko kata lagi nabi kor koro may kata gawin makuto ng garway o narayaw sa ati ko talaga ya nanon ra Starlink ke babi di binakan ni sarong ngayon di kemuni na biuli-biuli na biuse nambungin binakan ni ko iya mo naulutan ni Condor na reality ko na tariff na ulu bata ulutang batingan ni tariff bati kina non ra bengali so mani waiti ko na be maten tulelewu kena taro itiko may tarike da baka baka nga kina na non na binakata tiko Amerika melewa na be i na be yaw kwera keli tiko may lo maningele kwa lurito kina labo na mining endo toka na ulutanga siya toka ni raw it's a sensitive topic berarti ni lewir na nonta panua era tau keli tu
Baka Banua, particular indigenous communities, era bina kata me tango maki na non rangele. Ia sarang itu kuna matin tuli lewu, era bina kata na bika etiko na loma ningele. Kwa hatu kine lebu na bebo na besi burubura, kwa dana tiko na forced relocation. Na forced relocation ko ko meron bilingi wakatani na toki ni Banua, meron ni ralako na matin tuli lewu, meron laki kelia na be yau buni se be yau sau lele wertu na loma ni gel na batu tali ni kuwa o lobo na dewa sebi keda na be matangali batu tali o kwe ela kitara na nota bule dua kala kiwili kina na nota dui telefoni la telefoni bi keda na biyo kani da yang do kedi tuko la telefoni bi ko yaki tiko soro baka laptop tiko soro baka computer tiko soro baka tablet buti ko na naman di ba kasama ni kilaya baka may natapang mo. Tabarang usara mo tabi labo. Nakalabo, Osomana pamanakamikil. osomana tara ya buno itaris. Na bika kedi embuli kedi na ya liba. Pakasam ta chika na ya liba. Na telefoni, na walesi, na nonda laptop, na choko so lebo choko na nonda iPad, so choko nonda TV lo mani vale. Na ngada ni kena wanga tiko sena kena avala tiko na bika kedi ngori. Se kone yombula kwa kilma ena lo mani ngele. So ni dekai baka sama taka choko na vi voluti ada choko na vi matentungo na nonra nganga sonro se na nonra kodo yau levo na matentu kau mera baka mulum taka na buna mera ni rataura ya ni na yaumbula o kwe kel choko mai ena lo mani ngele. Ndol kena baka rita kena Pacific na matento New Caledonia. Matento New Caledonia na grade of nickel Okoyambul Chukumekina is one of the best grade in the world. Yeah. Oh, ya me kotu manda ngame bakbola ka weekend na Chico na Pacific. Yo na matentu ya sangkal tu ngabe brani se me da bani kwa. Yeah. Deke baka samta kana lebu ni matentu baka brani se engal tu vira na bonno baka Afrika. E tu kina vira na yaumbulongo bauxite, koula, daimani, na copper. Wilkin ako katskong na nika kera wale madha warua kibuni waitaris ni rawale ndona conference da kama ni Caledonia kironge ngande sar bana ndona kor bana korbo sangale redike na nonra bangalalta kina lewo ni kor bal na daba isindona kaukawa etubir na token kor bal na bunaya engalitu baka baranse enda baka benaka Weekend na chukuma ibiti ni sabang alalte kendo pertani. Menda baka tulawatak nga na nonda yombol na nonda ngel. Daga baka samtakan ko ito sang baka daga na pasyente ni ngel may ibiti. Bata kena yombol ko chuko ena laman ngel. Din nito kena matentu. Ya ena rokova tu kana matentu na ngele ko ono na fiti dake. Mele kereya ni weekend na vi baka ndono. Ya dali stal mata na nikal. Na nikal na bune binake balete na oa nickel oa ni keli proses ta ki kede bakan da New Caledonia so na kena kele kena nduka ka kede embi bakan do to New Caledonia sangai kaunga na kena na kaya ngandrevi mele refine ta ki barani se so na refinery to talanga New Caledonia so na vital no ni kwanda vital ta kena that these critical minerals o ko abutiko ni nona vina kata na turanga leungo ni matentu ingo me viso taka na lao ni bibul ena buku na nambita na baka daba ngo but na daba o kwa saranga na kena lengange na kena lekomai era baka tebi tuki na lebu na matentu ingo kwa sate ko merala talabe me baka malu wile kinode India wile kinode o China lebu na matentu baka isi o Vietnam o Taiwan erambulia na be iau bakango vida chukana bun dua solele na santu matakada kene karua sar song na be matin to develop nation for this extraction of these raw materials bernadaba ersa buli baka benaka ersa baka buli na lenu na baka mena mos ni kwa sar baka buli na lenu no mersa te bukila ni na mai kel na yung bula chukana nonra kango ena baka dadan
na be kambola taleso erna sanga nerna sosomi takarao na be matentule lew ni sakeli o china yambula chikona lo mangel bakana bono lew ngo Amerika sa sanga ni kelio ko e lew na bono o New Zealand mandanga New Zealand lew na bono lo rachukina na deposits of gold and copper and bauxite na kake da kabar matan to Australia rayan rana kina token gel me bakko ko te kina lawaya me ka ko nike ya wada bana matan to me Australia matan to Australia ko be da kaya nga ba vitali bala tiningel sinir token to na toki ningel tenda reda na lewu ni ngara ni kola na ngara ni ndaimani na ngara ni bauxite na ngara ni uranium kelbe kumena outback of Australia dari ngara kene bagara takitungo Gobombo tungo ngonda na New Caledonia. kula mai Nickel. iyo mai bogni bil seme papa ni gini be Siya nga New Caledonia lang mo? nikel do Nickel mine. Yeah. oi na nikel iyo draka e balolo mukina na matento go nikel do de bierne token wala kanak sai Pati lolo mine? kuna ngame toki na no kor toki sinran rabala rao but ni sindo na kokua e chuko bira mer token ndaraka bal ni sember ni solbier na bul ni tungalala so kaya ko bimbi chuki na no rabala taka chuko lebri token bono na non tungala la mer ni solbier na kokua mer tango makana non rabano kei na non reyambola yo bala utak kono be kabo madal ta ono to sumbu manda mo saraka ni sewa da wo ding manda balai mo solena ngono Tatok. go be no Iya, inter tatok sarangay. Biya wasya nga ningo. Gondo na nickel mine eh. May New Caledonia kiro lang malaki na kay labo. Biya kaya pa madal takati ko ko eh. Nirlibo kinang gelendam eh. Doon ka na kinatari kiro bakalibo na ni Rurida na nonra. Baka sungot tibalibo na usulda na to kiningel. Baka malumulong takin. Pati nilaway ko na bi kakede. Na bula may New Caledonia may barense eh. Siya ganito na nakukuha ito virtual na token vanua y darida na vida nga na bula sa uti raba katata na itambangon na la municity lig may numea bata na nonra bala takati ko na nonra tuntulo ni sarangay baka malumulum takati ko nga na leo ni vanua ni Caledonia balate ni Obarense leo irto kay manibu kasar may barense na presidente may barense may baka malumutakan na nonra kunro na leway New Caledonia na to kiningele or to la Canucks. Kung laki dagare na kaya wasi chungo o mas tabulin dilo na dare na mine go dare chungo matanda tarir talaga na leo ni Banu. Batiniti ko na ngangandre may na matin tuli mo barense. Ngoni may keli ke na uro ke ni kada sarap chungo wakando ke ko ke bando barense. Labo? benaka wana wateres ke sora taro babena balo be kumni na sama chuko maniko Nak nak. na kata ngo ni ngai wasaya ni mendara ni ndakla ni be ka ke ngo na lai tare ken sa sunga bu mo na vital no bateki namaraman ni yasawa o tere sembrete na na lisensa solia orto na tambanan ni mineral resources may bichi me ersale bangangara na kay China e na bono baka mba bateki na bono bakara Kanora. Menakuban re. na kawan range da kala na bono ya e bono tango maki sindondo ni bakati ki sobi base e tamburin do na bangangara sana kilkil me baka dorket na ken sala bitita ka chuma ya sibiangor na dolo bina kai na vikango menjara ndara sikir bakarambele na vinaka ni nanda tu bakata kikenda ni chuku bikenda na kauko ni bakatolewa tale ni barbar na bibakatora daktaki me kako ni bakata ki Australia me kako ni bakata ki New Caledonia isang dar karlewat ga baka samta kana boro ni ko may Europe ronga na matentu ko chaman tarap sa obaranse yo obaranse ko tu chume benono na yaw ga baka samta ka kau yan na nickel ngo sangale mbulkina na ran sangale mbultale lewu tale na ki ya itu military hardware na ngasau ninda kai na ngasau kuro na kakit bango sangale bulte ke na bango embul chu kenaran kembali bulte ke lestal mebike ya Amerika North Korea Rusia China Japan e bulte ke tale chaman ya no le bulte ko dia bagela baranse
Wakata pwera na wakanta meni Caledonia. O Canucks. Ya na taro le wetiko. So ninda bakasa mataka chungo. Na vibul sa bakador na turanga le wiki. Wateke na matentu o Ukraine. Na madha o Saudi. Na ngone le daka chikina na vimbul wana turanga na Twitter na Pope mai Roma na Vatican City. Rauli sanga chukina vital na tekini ni saint tekini ni Bulango o Zelensky watike na lili ni wul na matentu Amerika. Me solie o Ukraine vi Amerika na vi bagandoni me kile mana yau tali ko chuka na non lo maningele. Ya. So ta kere de ngono kona nonra ve mautu na matentu koko na burbura. E bakanga rending tak ngantana bonwar la ko endra solia ne labo dekte go busana kreke. So ya ko sarro me sentarke. Bet na nongkoro Ukraine le ukina na yau marangeti e nganrevatiko na matentu Amerika me kakuni kau China. Se me kakuni ngangi ma Ukraine me Canada na gallium, magnesium, tungsten. Reda ya kona those elements and da bulu na chemistry na periodic table. Kona kaket mo da reda na bulu da maya. Ondo baka samtakan taman periodic table baka maya mata ngaban tungsten molybdenum Tapi kaket keda ong ningon ko mere de chungo. Ya saranga kona bun rabi to sekatu na bono melen dambe kena na bono membulken na motaka. Na bono melen dambe kena na bono membulken na cellphone. Na boksa de keli maimbua. Ta porto le kili kena kajain. So onita kana vital nga na bibakaram tekniken merendare de nada bicho. Yo otuba na matanga son na ia utale so le bucho na borobor ma so cho ma dal takine. Serendipit doa ya ndonong dolu wolnan raw na kini sa per carat yon dona carat le chukon na 200 milligrams so te kabi kasam taka na kyan sulu sangi tarabang na yaw tali ko na blue garnet sangi ndo talango na pay night sangi le kini kaban kol ayde so chukor to le ba na iau talengo iau dari baka samtaka na matini iau taleya na serendipit stone kunibe Canada Myanmar ke Madagascar e ke dari na matin tu Myanmar daru mchikin ko na sambernya na ono ne ar chikin na wobil yeah and those are nations that are of interest of this developed nation but ni chikin Myanmar na batung de ke baka samtaka wada na matentu ko Madagascar na matentu na tokalau ke Afrika. Itu kuni ni serendipity kuni na batu talingo may Madagascar it's one of the best in the world. Sangay tarabay no Canada. Blue garnet kuni may Madagascar. Penite stone ko kachukaya. Penite stone limusang kalima na $1 per carat. Ya, kasama taka chukara bote. Kuni mebe me Myanmar. Chukutala me Tanzania, wat ke Sri Lanka. Yo, tore de banda na matentum ni orang sumano kano. Na matentum Myanmar. Matentu bagala. Sa. Wala na matentu Tanzania. Sa. Sri Lanka. Sa. Madagascar, very under and undeveloped nation. So na yung bula kita tubira, bakang takirto na matentu lele ko bakatong dongo ko kita chukino kito. Na matentu Rusia, na matentu Chamani, matentu era vei volito, era buku ni yung bula bakay tama na. O ding man walay penak. Sinrong na mo was. Benak bali belum Muna nga doon na lesson ng totalita kami na nung kubuliti ko ng secondary school ang totalita kami na geography na geography ang kaya ngol talaga na university eh
university may na university ni Tabelotala ang gali politikin na geology klan nilibikin na doon kila na tambanan ko na mineral resource department katong gari ng buhay and kabula katong nakeba ni Matibal atok nga ya to kataro sopek koto ko bangwera dari dia era tambanan ni batu ratukin na son na nontangon ni era kenan dawe babi ni binakabilang mo ni inda bibitan na takatikon na kaya tikon na buru-buru ko ranindang gay redekin na nonra na nonra vindi di na terbi matin tu nila balatin ni rabina katitiko ira na iya witi kon bi matin tu ya kaya ko wilkin na Myanmar will trachunga kinongo o Ukraine but Ukraine ele muna katalanga chikubi kwa wilkin na nakasi korobi bal chikin roke Rusia yang kondo na yale alo lamo o no mo meo sebi kena de ngai ba madal ngamikin balete ni medarenser ngalai tamba ni batu tali kena be kara keli tu kumai ka sema ti kena be kasar ngai ti kono tantu lo ni bahal pina kalamo mamadal matikin toto kan din lakada buli ti kuni po Iya, kalau ti kono essential minerals iya. Pinakangkori, pinaka itaris na mo kautada kamaya, ando to kaya na silika, at ko niya, rano bitamanda bakale, iya, silika, wala to kaya mga tayo na kinadaka na telefon. A mobile device glass screen is very durable because of glass makers combining the main ingredient of silica or silicon dioxide. Lebutal na kao, nung kaya baka mataltak nga balit na silica. Na nadaba yung bulkin na semiconductors microchip ya kwarto bintung wa Silicon Valley Irasal. Kaya darang una na laman roto lang bagsaot sinda bakasamta ka na the richest man sembari lak ma Elon Musk kaya chuko ko na token Microsoft na na Bill Gates kwara ra tekabuno Iyo. na ra bakandang bede kya na non ra factory ni kanang bulikin na semiconductor na microchip metak na Irasal. na laptop pati na computers indambe Silicon Valley but niliw na silica o silicon dioxide sanga ito kondo na kene karuang gor iya na it's called tin weekend na dana na tin iya baka madal tikatokin na bika bagay dor na kene katolo na gallium Kena bauxite. Kaya kili chikumimbo. iyo na gallium ya na iyo na nararambe ina bauxite kene klatungo na It's a claro prime resource. combination of a lot of minerals mengalia of an bauxite again when we take chemistry na kaya redekin binak sanga nembi mineral ngo mekani bulbita dani ko mendakila kung daba kasamta ka na daba na ko may kaute kedekin na ngel bata kena batu maimboa metaw Iya. na badge may usa ba kan to chay Gosar nga. Isa, may usambula rin na biyo kani may buwa. Ngona itamba ni bato kaya kili chukmay na namundo banu. Na bauxite. kake na bono wetara siya do na metsuko endo na tambana ni biba ramta kena tambana ni mineral resources ni matentu menta baka ramta kena na leo ni bono menta kila na yung bola dabe chuko bikenda na dabe la imbulkina ko baka samta kana matentu sao chuno na baka totolo taka me virte kena kango banando na something bank ko ya taka na matentu sao Land bank. land bank iyo ko baka rotak kina bibuli ni nona sa buli bakando chaya na me daka daka tikna esulong aberto ndo na wasan nila bulile na matentu ya gaya baka samta kana bura-bura ni ko ndo naka yaw taling ko na bauxite na ken kay limbulikin na baka tumbok korong-korong internet ko na minerals that is critical binakat pa kala na kenang bulikin na bekake dong sangga to raya na salerite sangga to kasango o irana batu ko around ni burmekin na liba-liba kuna batu ko burmekin na liba-liba ko wangka chukin nung talibon Kung ko rin ibitan lo chikin ngo. iyo Nung laptop ta ko. right Ah. kani telescope na kanimbuli na damo ko na military hardware iya military hardware baka na Scud missile na vi matanggal missile kaya ko ndo domba para fighter jet na ako
na vivo tu kena go yang kin ko ya ko salen kata kacungo Amerika ne ke pakai library China me tau kena kango ene ada mentar ngona sinra ni bule rando ne rang o Amerika bakana be fighter jet na rangi nuclear bet na vivo tu kena go embul meke san songo tu kena ko san lewana kenisa so the guerrilla na ala letu mana terif. But when we dig deeper, then we see. Gona kay wal tagi chuko na yung bolo ko chuko man kor. Ko chuko man buwa. Ko sar chuko China. Ako So it's impacting on us as well. karamo kara warong chuko mo irna kandara bin karabi na matentu. Na be warap isanden den ngambal total ngan tokon matentu they want na ilabo na foreign reserve mela koma. So that they can do development in Fiji. So they actually caught up in a space between the hard rock, the devil, and the deep blue sea. Kaya ko na bunar to tokin ko sana nandekin kaya bakara mata kerto membor to na sangota na backside mo ko tangga da kadar kena bibol boleh me durungan na land bank bet me kota lindora ko chuko be kena tokin ge kakel ke masalawangan na matet so bio na nondara de chungo na bibiso ni maten tungo en ala ko be katala na maten tu sauch me ba ko kota katala na nakab na land bank en dana lenga kina na tokin yombol dina ni santa mai tungala e which mana chenka dia be chao io clan na tabana dana na neo-colonialism. That's the term. Sawo chana ngona ba koloni. Yo sabe suki kenda tunga na ibe suni mbula ba koloni. Dongo era buku ni mbula chukuna lo manengel. Ko lista le mekina vital nongo. Vera na ba rong chukumai. Sambere ba kanto ni bisu takatur matento na lao ni mbula na lo manengel. 6 feet below, 6 feet up, no na token gel. Everything below, wulikin na yau tale ko chukumena mosi. Koula, kopa, dia cukup bikin bauxite, dia cukup bikin silicon, kakek kita ko, o de non raw ngaya, robi bulungan na matentu bichu bati ke ko ala ko memekil ke. So na bi bolu trebi kakek dia cukup na kodo tinga ni yang boleh cukup lo menggele, mera main bule ke na non raya, mera bol takalista lebih ke. Value added. Pasalamat ni wikim ni unita sumading madal, dia taruh cukup mai. Iya, totok. Benar balik besar bikin na barang ti kumai kero marata kan nilewera marata ka tiko na biwo se ni ku marata kan nilewera kadar na may buli da batan buli bina ka sa kusang bose buli bina ka simi bose bina bali bikim don na biwo kan ni siya mo ti kumai na bitalo ni ko balatan niya sa to malitik malobo na bitalo men balatan na tariff Critical minerals, yeah. Yeah. So the tariff is what we are seeing in the front of the television. And nabi mother, nakatiko na bitala noa, directing na bika baka labo, ya ngoto sa sukayan meto kelia sombo na wuna, o kaya tukin na bibasaki ni biya na matintungo, matinto China, matinto India, lakumikin na yao na matinto Rusia, bat kay Ukraine. Iyo, viva kurumbute kindiri ndareda na vika ni politika nda saraba tungo listal na vikango kina viburi kina vika bakilabwe retel ngani wa Amerika endo bakali udoko na nono to matay balwe na binakatikina me mbuli lamo na ngasaukuro me mbuli na wanga buka dareda ni ritondo da kabano to budget ke sa teka bunga na bilyon leyado bera tirliyon Kita belum mau, maybe tiket tuh siapa cuma 1 million. Kan dina saranga wono terus klan ninda kana vital ngo kenda redi kenda listal chuki vit na tabe ada chuki bana nanda matentu klai ninda mai bulan ninda mai chuki pa na vital ko na bi barang tak berna kandar na sarab na katakoten pa merenda klan na bimbi ninonda kili kenda bati kena ya umbule chuki bana nanda bingel baga andu dua Bingel. bati kena sangai kera baga rongotiko o naturang na prime minister na mga niko mo na kera wala turang prime minister na ko sa oira na matambas ni Great Council of Chiefs berabeso taka na lao na kena token na yung bolera me nonra na token ngel bet ke baka me da kana bibuli me rongo talangan to monra
token au ento na token gelik o na vikai pakai dor chukmena mo au ento na token gel chukina na tongel baka matanggal baka bos na buno ko bibul tar chukina mo tan yana mo na tarayo chukina baka lebu na vital ko morel kina me baka matatata ke be kenda menda kla wasa wasa ga benda token era Kembali na mineral resources chuk weekend sangono nga me bakolon nangono ni Hernando Queen Victoria na taman na tsinana okla from the 1600s 1500s nangono bak singem bulikin yana buna ralak kina na biasa urur o Ferdinand Magellan o Captain James Cook o William Bligh raba baka samta bada o gay may nakoro o los manta baka lemur ng ital no o awili kan tone bola o gay rede kina no tulak ko ni mo na 1800s o Colonel Smythe bata kay Seaman na kalabi na ko bunuhay Poland na Poland gerete na kango balata na buko ni bosa endo na karale bakan de kebe na mo si bunuhay taris ya pakasam ta kan chin ko no early 1800s ya rakla ni sa chuk mena mo si the mineralization of copper and gold so rangkai lako chuk mena ngona bala bana kele bakan de kebe mai bakata tibo to kultal balata na rabina kata na yau tale ya na bunno non ralako na beso bro ralako manislandi ralako na bi matentumo ko da ka chukina na bibala at the end the before World War One and World War Two o der sokoto to na borbar o erna ka Spain o erna ka Portugal la ya da berna ka chama bati kirna ka Britania indona bunno ko era faka da kaira baka Italia na bunno baka Afrika me da buchungani kwa na matentu ndrabo to na borbar o erna matentu baka Afrika ena buku ni yombo ya olis talma da mutu na ngono kuna matentu o America it relies on China for 70% of this rare earth, exposing dependency and high-tech supply will become a risk to the United States. But then control take the supply chain, control take the China. Kaya ko sa landa sa rin ko mele, that can be a lot of Ukraine. Isama kayo Ukraine. Gajotal na ka, just a side track to buno itaris. Nabano ako lako ko mo Russia. May nga may tarabe Ukraine. Yan ako na hindi pinakatukin na lewo na nuclear sites. Such ni arang nuclear and dambe pinakatukin. Balat na daw ni chiko sarang Ukraine nang gele siya na yung bule na lo maningele o ko yung bule chiko kina na arang nuclear. So what they do? They set up the site close to where they extract the mineral resources from. Sangkay duro to yan baka malo na kamil go na matinta Amerika salay sa inta ka na pila of these rare minerals malam. Okay, to retal man tayo na kang gallium. Gallium it's the dominant producer of gallium is China. Okay, kuno ito rin. Kuno na gallium ko yung galing sa matikin na bauxite. It's a byproduct of bauxite. Batikin na aluminum, batikin na zinc ore. Ero sa mabataya. Engali kunikin na yung taling ko na gallium GALLIUM. Gonna be kayang buli may na gallium electronics, semiconductor, solar panels, and medical devices. Yeah. O de lew tonto na gallium chukur to China. Okay. There's other kind of tungsten. Dominant producer is China. 75% of tungsten that is produced from the na o ni buru elewat ko. Na dapat na kinayang na tungsten, na klabi na libo na bulb na kakada kunikina electronics, aerospace, medicine and weapons. Ya na buru kereng te ko dia na matentu a very advanced na nera na suntara matatikito weekend. Datal ko na lithium. Largest producer of lithium is Australia, Chile, and China. Yeah, na mining in Australia 20 years ago. And most of these minerals were up for sale in Australia. O di total to non level Australia o China. Sakala ko China na ga menangon. And ang andre min bulbal level. And I live na tamat. So they have to produce a lot of
medical hardware. Wilkina nera kan visit kate ke bang. So ya apa totol saro China melei. Wule vida na man lele me Australia. Wilkina na bauxite, e wilkina na lithium and tungsten. Go. Ada Tu tu serangan go na production wartang nan go na mape lavo. Iya. Kung go na wili-wili le buton dua iya. China. Eh? So the largest concentration cukup China sangat taravo Canada, taravo Rusia, yo Amerika kava, taravo Bolivia, Austria bat ki Portugal. Yo China nga sa tikuton dili, we. So if you remove the US away from these three, ya kalale tondo Russia. Ya ko imbita na terrive de Canada. Da sanga da kawo kenda ka Canada bena. Sa silbi bul batikyo, ono ko kotun Berto ko bibal tungsten chicken China. mo, eh? Ono kotun ko tungsten China. Bito ko na terrive bul ya kabuli okay, ono ba ko China ka Russia. Kuro sabi bul nga China. O de sanga put in isolation. O America sanga mi isolated. So kaya kwarsa wasa chukine lebu. The economist in America mama erna economist lele ngore baka Nobel Peace Prize. Sakacho mangarone koyo America, or it will become isolated. But can tell them up here, if those nations isolate America, and it's in the Naranga. So the medical hardware, the Kaka where it's no bully. So no baka to go and beat the Natif, no. It will strengthen the resolve to divert trade not coming to the US. And I like honorable ticket because everybody needs money. So kebuka sa kautama Austria, the Portugal, or Russia, or Canada, but Bolivia, and not to tungsten, Malakabakan to China. Or then again, we will be catching America. So that's the big question we need to think. So when we talk about supply and demand, we talk about bonds, we talk about the market, we talk about trade, we talk about balance of trade, we talk about all this stuff. It boils down to raw materials. Yo, total na kalala ko mo baka makalata ko. Elevo na bi kango tormanda nga baka na uranium na bauxite. Mereka sa siniveta kapa. Bal na daw balat na pressure la ko may bir na NGOs. Because of the result ni kinata kana kaya. Eran di baka buna na lenga na mabuwa na automatic atil. So o de sangay baka yo malembul to bir. O India. O China. Kana leba na mo may South America. So nilembul bira, they own it. So the supply chain, they control the supply chain. Who controls the price? They control the price. But so lele na labor cost, rara nila yung bulwera. So all this device na iPhones na kali bali ba kita kata chungo, rara da kami buli may India, batiki na may Taiwan, may Vietnam, may China, balat ni so lele, and they can bear the cost. Sana comment sila ko chung minggo, nakabali wikim din na biokani, klan sa walak ngo nandun na uwa na ni ro biosetiko, wabini ba nakataki ni tali takati kumaye na biose bakango. Lebo sa marota kalabo, na vital na bakango, balit nilitarike na nati kumivite, erto vital tala chung minggo, erto na wekanta to nanurto nung kutobu mena sa sabakara. Bulbinak kibe jo kuna turanga babi ni nakataki na namuni waseti kume ngona kamba ni China lobo kwa sala kwa ya ni virtu na kanta tu menaswara na kamba ni na Merciless Mineral Resources PTE Limited sa ngolen virtu na sanomba bat kina sanon na ronga kanon tu kira na kamba ni golobo ertu kubuta tiko endonan raw tol sulu kalima ng dulu donan raw kono nekte wili kina tina tikine ba katin karola tikina ena sana onano ngana bosa ukla no matagal vital no bango lobo bibaka mungkin tiba kali benda vital no kali bo ni toki ni yung bula do din na ulutang bina ko dito kun melo bo na bimbi ni no tata kata kabata na luni banua balata na ronga weekend na urun do ni ndo kati ko na the people power bato sare dito ko berto mi Afrika sa libubiran na turanga marama muli sarai dito ko na kaya kamit ko barin siya bosi
Valencia ngoleani laki kobe kede maina yeu kede ngo le kote kede bande Valencia to kote kede bande na kena uro na kato doko siang ni dona ka suka listal me vera na toke ni umbula na kaya sarari sarte ke bu songo bator to na be maten tu liba Amerika bi Afrika mer sarte ke bu zaka ngapa katekir doma dalo mo bamba le tikene ala bo koto me babole ka bi keda me vit Na vale bueno tres na vale bu kai con torang dala bena iyo duan mateni dawi kalau leu ersa dawi kalau kene le bu maten tu enta satu bakata kende tu bakata kende ke basan dala wangan de embul na meda ni non da sasan da token ni embul endo sala ngabir na nanda maten tu but ninda tamata buli enda na reida na kena baka muri na lao ko kachungan do mantanga na lao ya on na fiti e non do kenda o ko ira ko keda la ko kedira e non reto na non na matentu lao ya matentu don me bisa it has to change au bo sungo don to kenya mbula menamos le to matar sarang wa darkala la lao ya don me bisa there's no other way that law needs to change me soli endona pasene menda tau kena na to kenya mbula ke baka ya baka yo takana menra la sosa me daka na daka ena buno sa daka chikana prospecting license sa soli ber tongol na company ma China merto daka buno tongang kar ro chikana process no prospecting license ni sa baka yo tikana ka ken karwa na mining license endara kame baka ndike bibinaka na da ber to bangara chikana wakanda na China and I think it's going to be critical minerals sin ranisa indovira ko kendor wa madal taka chikana to kasarman Komarta kan dibartek bene kan itamba da buli de kina na batin nila nanguna era baka yutungan na nondang gasi era chuk mena koro sang chuk ni matate na na nondra rayawa kina kena rawati na ilabo vida matanga elak may bir na to kinigel batin libo na ilabo ko labo elak ngamay iti ko nga bertol na ben tambanan ni matin kabag labo ni matin tu siya ba yung bala tanarawa ya ko kacho na kambimbi na Wow, iya. na karto da kaucho mendanga na kaito may na musi ne na vika ke de lave na ben na ramos was evenaka asa te ko sa te ko merai na matanto na kai bimbi chikiro ma me visa una lawongo bakando na kai tu kun chiko vekito may na musi ni sol na prospecting license baka sa sol ngo berto na turang na China na da bro na sin ronki na ndo mon rorto na lewe chin na tikinango may mbake na chin karo na tikina ena sa sabaka na ronga o ora Nandang nga na bosa. Termal la consultation e do me compulsion consultation me ratiko kedekin oira not only the biturang but na langa chuveran de biturango rabang guminga nila bar sabaka nandako wilkin na bi balbal nesan balbal nesan is an agent of the government so mendo na tamata menda me chulo me tamata neutral go na ngora ken mal neutral sa chuko na nda be think tank nesan o when a chairman think tank has to be a neutral person Herman Balen dono ngone vulubina kana lo menesana. Esanga ni to wana matentu. Esanga ni to wana esan. He has to be neutral. But merane kana bakatulwa me bakatulwa esanga ni to enandana baka. Yana bakatulwa ya enabeto kuninga. Ke bakasa bisa urawana la. Kan balen they supposed to be na bill me draft kita lendona bill. Me bisa utakikina na lawaya. Lawa sini bisa bantuan lah kami tokan jalan. Kelmal bal kerto orang curto na kantor tulis sesuatu. Meron dambe bate son economist, with an accountant, with an lawyer, commercial lawyers. Berton dambe bate and look outside of Fiji. And one that the Congo has been implemented. Yeah. Mexico man a think tank ni sana. Tengo Bochikan is the think tank, chairman of the think tank ni sana namos. So lebu na information nela ko melome kita na bede kita ndambe chuko betikira no ngone bulu bina karaba kurru bina ene san waktu rang namo so na kamer to takap teman bal ke ka melorital na chem na think tank ene san non ranga na san ora ene san nomba they have to be neutral people sanggaran dambe bate wirango
mengai sangai me biso ta kana lawa ni biso rao na lawa e ngai rao na non ta because that's the foundation ne kenan dur in dona matentu na ya butu ni non tambula ba to kena but ne kana bele tina ka ke ko na lechen vitorang lawa o turang lawa na revi na renga bana ilo the mirror is the law so kaya kem kasa tik wendona isong song go bang boti ke warang chuma kai si biangor we can all work together na buno tukina na prospective minerals en alo manidol ke bitila buna ita siri o te lewu o tona chola manidol omba o ra o nanrongana bosa seru o wilbat ke namos there's problems suma dala dombo dona NGO se da kaintona isong song merani lo rekin mer la kuma sono ngonu bulbinaka mer ma indo ni basa and then we work with the people who represent us in government ngali tukun ko kito san nito binaka to kito me sabiso tagna lango na sangani proses laylay na tawr na Ovea wasianga ni golo boe naka utuko na may gore hindi na saray numutuko na may duri na may think tank berto na sano na ronga na po sa sano ra at kina sano ba na bimbi ni can for the chairperson to be independent and neutral, very key point. Tiko talangan ve examples na kena ibarete kiso na law reform commission okla ni tiko mbeka na law reform commission iviti tiko talangan na law reform commission na matintu already chunga na mona libu chunga na California Law Revision Commission, Australian Law Reform Commission, chunga na Law Reform Commission of Ireland. Eron dia ndui reda may nabibu na yung baleta na kena bimbitong dua na Law Reform Commission is the independence. Wirto na siya ganito it's an independent body and it's appointed by the government. Merto the governor recommendation for changes and improvements to the law within a specific jurisdiction. Kona kena kambing bitong dua when Law Reform Commission go independence, research and analysis, recommendations, wata kena focus merto na rekin na Law Reform Commission go. Totokan din. So there are really good case studies all over the world that the think tanks can look into. Kamera ngi baka ngatakir na non tatulo ni beya sana mera taka bata. Labo o tali taksara ngana reya. Benak abu botin matat benak ya satare kinto talana ngono klan barong chumena makanda naka into don mo ba madal takani ko sin ba madal takara iya obvio ba madal takao the three factors of production in economics from three but again the three phase of industries bakana three factors of production na land labor capital obviously serlak but again the three phase of industries na primary secondary and tertiary na buno ya dur makina na be kambo ko sa lang kata katsunga Amerika sa laylay na manufacturing industries e Amerika why o kwa na taro ya na thabo na buna o kwa sa so mucho kumay daki beleta na be yeu talingo e sa lay mbuli tal chuko may enando na buno na tondo ko ke Amerika kwa sangala ko makine na kunro ni kena so le baka daba mera ni ra baka buri labo kina matento yana kena seba ni lea sanga me bakila chungo na ndrendre ni mbula bakila ena borobora vital no pinakani kwa o marota kan sa tik burango onti ba me na baka buno teres busa chao na bata na kena vital no kera barang chungo sono kan dara kan tamban mineral resources iya ayo turang ni nambugum buke kwada na batu na vital no ba to no ngayon e basta ngaya and it's about time but ni like kelio na mosi baka samta ko na mosi ke baka kelio it's going to be 3 football fields baka samta ka nang kara baka tamer the crater that will be going to be up there ero toko vichiki bika sobi basin o sobi basin no buno tangomaki en ado lo que nitasi roro bika mbito sama tirke na wai na toka itoko so ni abala tindana kameda kia en sakure ke na buno ke na wai na buno ndono kina iya so eu que me ndambe ndo na timi o bino kata mendo tal na vital no betaki si viator ni sa daura ka tumoko na namro vital no ya Nila sa yeah o kai ngori o kono mista kono turang
Ana bina ka me sana tiku wen dona matakal not only foreigners me kosrangan daktan foreign sale bana betalna kan saklate tu kan tu medaka dan damanga from the song ding tikan kango people that can do the work and on der ka bina kat mo bi kan tin buno iteris sa si bina bose bos sarau tan bos Time to act now, eh? sa kita kan dar bina wale Amen, amen. Benak balik besar. Bikin ni nabi kan ni sama tik minggu. Enak kebenaran ko sama itarik dan dona yawa. Ni nanda vitalan no. Mata tal minggu. En nando tal nanda vito mani ni biusi. Le besar nak kada buli dai. Wabi ni benak bertona bekanggu mena. Esa sebagai en sano nandungan bosa sanora kena sanomba. Anda wabi ni benak kalau nona meitalo no bat kiau anti sibiang goro. Na non retu prestendi na song wak marama ne san wak turanga o mba o babi ni bina katakan na non na wala takatok na non retu donu na leni benua na marama ngo o kilang gondo na ibari te binak o anti sivi angoro ke baka sarawa me duri me wala taka na non rangan na leni benua ke na non esan e rau talengan ni bunga talengan na marama kelo sa talengan na turanga meron duri mai where wala takatalenga na non rotundon because people power is very powerful because we can do a lot of work together tatakata da sulba kasama me yada me bisa binaka kero sababu ni binaka teni bikem ni kere binaka vale bulobo ke me marotaka na no movie o se meni kuwa ulutanga ni beka pakai labo ni bola Amerika lika na ken on ita buti Ukraine ti on ita buti Rusia sale sare Myanmar satu token din tos juga naman huli dan ang sa tatalian ng mga katumay babi ni nakede bay komunikada na nung ni barong may ya vira na adalata na nito tikitikibu and na rongat talang madalong na sere menatinia na bitalo na sigurano keso la taro bi ngole may ni betaro may me da biu sita kana urtang na mata katumay ni gesya matalang may kambito may na nung ni baktataro Pinakabalib sar da rumah tempat ser gomiti dia na nanta pitala no.
sina. Selai Amerika, korui kanikanita, bisa minraki ang maisotawa, emerdeisina. Erito toka tu na kanavina, karakarawan damong-damong ang lima, ang mga batu na kanavale, etama viva. Salilaki amai sotawa ena vesina. Salilaki amai sotawa ena vesina. Na kabilang kabalo besar na sa mamaya na bitalan no na sing bilang ni kuha kero sa lolong tuyan bikim ni kene lew sarer bitar tarmay no ramarota kana ulutang ongo na gito mantel tu kana mada katumay bertono bekango ben sana waktu rangon nanrongan na bosa ena buku ni ken na tarai tu bakal libro no tonggele ena buku ni beka ngan rebi tu kumena keli ena lo meninggal ngondo na ulutang binak saranga menda biu sikina va kau itu ki ninda vitan no saranga na nanda bosa karena sulit terenga mo ira terenga na wekanda era tiko na tambana pa kaungo mera ngole mai mer me bitomani kena vi ulutang bibinak kuta tak mai o lobo o lobo ko tiko na tambani economics and management ke bakar ke ngol tal meso na tambana ni lawa ngol tal nga meso na tambana ni beka ni yaumbula sana todo sare kenda tiko bi kenda na kla ke bakata tak tak bata da sul bakasama menda bibuke en lew sarnaka en darawata bat kero saba kumadiani bikemni bilang balew sarna no muni bitumani manis gani kwa di kelonga tatiko di mata mata